Polisi mu Buyapani yatanze andi makuru ku bwicanyi bwivuganye Shinzo Abe wahoze ari minisitiri w'intebe wishwe arashwe igihe yavugaga ijambo mu bikorwa byo kwiyamamaza. Umwe mu baganga bagerageje kumuvura ni Dr. Hibetada Fukushima yavuze ko batashoboye kumutabara kabone n'ubwo bakoresheje umuhate ukomeye. Ibitaro byacu byakoze ibishoboka byose ngo bimutabare ariko byarangiye apfuye saa 11:30. Ubwo yatugeragaho yari afite ibikomere bibiri by'amasasu mu irugu. Nta kimenyetso cy'uko ari muzima yagaragazaga, ahari kubera ko imitsi mikuru itwara amaraso ndetse n'umutima byari byangiritse. Twamwongereye amaraso ndetse tunagerageza no guhagarika amaraso yavaga, ariko agahinda nuko atabashije kugaruka mu buzima. Polisi yo mu mujyi wa Nara yavuze ko uyu mwicanyi ukekwa kumuhitana wahise atabwa no muri yombi ako kanya nyuma y'igitero yemeye ko yaragambiriye bwana Abe. Yabwiye polisi ko yari afite inzika ikigo yizeraga ko gikorana na bwana Abe. Yavuze ko yakoresheje imbunda yakoreye mu rugo. Polisi kandi yanavuze ko yavumbuye ibindi bintu biturika mu nzu y'uyu mugabo, inaburira abaturage kuva muri ako gace. Uwishe bwana Abe yabwiye polisi ko yahoze ari mu ngabo zo mu mazi z'Ubuyapani. Abategetsi rero ku isi baguye mu kantu nyuma y'urupfu rwa bwana Abe. Perezida Biden yavuze ko yameze nk'ukubiswe n'inkuba kandi yababajwe cyane bikomeye n'aya makuru yise amahano ku Buyapani. Perezida Jair Bolsonaro wa Brazil yatangaje igihe cy'iminsi 3 y'icyunamo yereka agahinda no gutangara bikomeye. Umunsi w'icyunamo kandi uzanakorwa mu Buhinde. Minisitiri w'intebe Narendra Modi yasobanuye bwana Abe nk'umuyobozi w'inyangamugayo ku isi. Ibiro bihagarariye Ubushinwa i Tokyo byatanze ubutumwa bw'akababaro. Mu Buyapani ubwaho Minisitiri w'intebe Fumio Kishida yavuze ko ubu bwicanyi ari igikorwa cy'ubugome bukomeye kitababarirwa. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye imirwano hagati y'ingabo za guverinoma n'umutwe w'inyeshyamba za M23 nyuma y'iminsi mike gusa habaye ibiganiro bigamije guhagarika urugomo. Amakuru ava muri Loni n'umunyamakuru ukorera mu gihugu aravuga ko inyeshyamba za M23 zateye ibirindiro by'ingabo mu duce tubiri twa Kanyaruboso ndetse na Ruseke tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Guverinoma ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga izinyeshyamba, ibintu Kigali ihakana. Kuwa gatatu w'iki cyumweru Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bahuriye muri Angola mu kugerageza gucubya ubushyamirane hagati y'ibihugu byabo. Bemeranyije ku ngamba zirimo n'igihe cy'agahenge mu burasirazuba bwa Kongo n'izibukira ry'ako kanya ry'inyeshyamba za M23 ziva mu duce zigaruriye. Inzobere za Loni mu rwego rwo kubungabunga ibinyabuzima ziravuga ko ubucuruzi butemewe n'amategeko bw'inyamaswa bugereranywa kuba mu gaciro ka miliyari 200 z'amadolari mu mwaka buri guteza izimira ry'umubare ukomeye w'inyamaswa. Icyegeranyo bakoze kiravuga ko gushimuta inyamaswa zo mu ishyamba n'ibihingwa ari ubucuruzi butemewe n'amategeko bukomeye ku mwanya wa gatatu ku rwego rw'isoko mpuzamahanga nyuma y'ubundi bucuruzi bw'abantu ndetse n'ibiyobyabwenge. Umwe mu bakoze icyo cyegeranyo Dr. Marla Emery yavuze ko ari ngombwa gushaka ibisubizo bitandukanye ariko binasa. Mu gihe ibinyabuzima abamasayi n'abasangwa butaka b'Uburusiya bwa kure n'abasangwa butaka bo muri Amerika ya ruguru aho nkorera hafi mu kazi kanjye kose hamwe n'abakavukire bo mu burasirazuba bw'Uburayi bakoresha ibinyabuzima bitandukanye, ariko ibibazo bahura nabyo kugira ngo bashobore gukoresha ku buryo buhoraho ibinyabuzima byo mu mashyamba no gukomeza umuco karande wabo n'abantu babo birasa cyane. Ibinyabuzima biratandukanye ariko ibibazo bimeze kimwe. Birashoboka nuko ibisubizo bishobora kuba bimwe. Abahanga muri siyanse bavuga ko ubu bunyunyuzi bw'ibinyabuzima by'agasozi bunateye inkeke ubuzima bw'abantu babarirwa muri za miliyari, cyane cyane abari mu bihugu byo mu nzira y'amajyambere bikenera cyane ibidukikije mu kubona ibiryo, ingufu n'ibindi. Iki cyegeranyo kinasaba impinduka zikomeye mu mibanire yacu ndetse n'ibinyabuzima by'agasozi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbc gahuza.com.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yasabye Uburusiya ku buryo butaziguye kwemerera igemurwa ry'impeke gusubukurwa muri Ukraine. Bwana Blinken yavugiraga mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 20 bikomeye ku bukungu ku isi byibumbiye mu kizwi nka G20 cyangwa G20. Uburusiya nabwo buhagarariwe muri iyi nama, ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabwo Sergei Lavrov ntiyarahari igihe Bwana Blinken yasabaga ibyo, ndetse binasa nkaho atarahari mu gice kinini cya nyuma ya saa sita. Umuyobozi w'urwego rwa politiki mpuzamahanga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi Josep Borrell yavuze ko ibi bitarimo kubaha Bwana Lavrov, ariko yinubiye cyane ko ibihugu by'uburayi ngo biri mu cyo yise ukunenga k'ubutitsa k'Uburusiya. Guverinoma ya Angola yatangaje urupfu rwa José Eduardo dos Santos wahoze ari perezida w'igihugu. Yari afite imyaka 79 kandi yari mu bitaro muri Espagne kuva mu kwezi gushize nyuma yo kugira ibibazo byo guhagarara k'umutima, nyuma yo kurwana mu cyahoze ari umutwe w'inyeshyamba za MPLA mu ntambara yarwanyaga ubutegetsi bwa gikoloni bwa Portugal. Bwana dos Santos yategetse iki gihugu gikungahaye kuri peteroli mu gihe cy'imyaka ikabakaba 40. Kuva yakwegura ku butegetsi muri 2017 isura ye yahindanyijwe cyane n'ibirego bya ruswa yo ku rwego rwo hejuru mu gihe cy'ubutegetsi bwe. Umuhungu we yarafunzwe ndetse n'imitungo y'umukobwa we irafatirwa. Byatekerezwaga ko umukobwa we ari we mugore wari ukize kurusha abandi muri Afurika. Marike. Urakoze Prudence Ngiyumva. Ido nido ry'aya makuru reka tuyahere kuri iyi nkuru Perezida yajeje kuvuga yo muri Angola, aho José Eduardo dos Santos yitavye Imana. Yatwaye igihugu imyaka hafi 40, abumwe mu barongozi bamaze igihe kinini ku butegetsi ku isi. Yahoze ari umusirikare yarondeye ubwigenge mu kurwanya amategeko ko ya gikoloni, kandi azwi n'abanyagihugu ba Angola benshi ko yarongoye igihugu kikisuganya mu by'ubutunzi inyuma y'ingwano yaheze mu 2002. Ariko iragi ryiwe ryaranzwe n'ibirego by'ubunyonyezi umuryango wiwe wagizemo uruhara. Ni inkuru ya Lebo Diseko mushikirizwa na Ivete Kabatesi. Iri ni herezo ry'igice kimwe cy'amateka ya Angola, kuko umugabo wayoboye igihugu imyaka 38 yapfuye. Nubwo rimwe na rimwe yitwaga umukuru w'igihugu ugira amasoni, José Eduardo dos Santos yashinjwe kuyobora bumwe mu butegetsi bwamunzwe na ruswa muri Afrika. Ku myaka 19 dos Santos yinjiye igisirikare cy'inyeshyamba cya MPLA zarwanyaga ubutegetsi bwa gikoloni bwa Portugal. Uwo mutwe wa MPLA niwo wakomeje kuyobora politike ya nyuma y'ubwigenge ya Angola. Ubwo umuyobozi wa mbere wa Angola Agostinho Neto yapfaga mu 1979, Bwana dos Santos yahise ajya ku butegetsi. Ari umukuru w'igihugu yagundiriye impande zose z'ubuzima bw'igihugu, ndetse abasirikare be bashinjwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa muntu. Ariko abanyangola hari aho bamwibukira kuba yaragejeje igihugu kwizahuka ry'ubukungu nyuma y'imyaka 27 cyari kimaze mu ntambara hagati y'abanyagihugu yaje kurangira mu 2002. Ubwo yavaga ku butegetsi mu 2017, Bwana dos Santos yavuze ko agiye yemye, ariko yemera ko hari amakosa yakoze. Kuva icyo gihe bamwe mu bana be bashinjwe ibyaha byinshi bishingiye kuri ruswa. Umukobwa we Isabel wigeze gushirwa ku rutonde rwa Forbes nk'umugore wa mbere ukize muri Afrika, yashizwe mu bafatiwe ibihano na Amerika ashinjwa ruswa ikabije. Cyakora we yakomeje guhakana ibyo aregwa. Bwana dos Santos asize umurage utandukanye. Yashimiwe uruhare rwe rufatika mu kubohora ibihugu byo muri Afrika yo mu majyepfo. Naho ku bandi n'undi muyobozi wa Afrika wamaze igihe kirekire ku butegetsi. Arakoze Ivete Kabatesi. Ivyo nizo byaranze ubuzima bwa dos Santos muri make, ariko ikitavuzwe muri iyo nkuru mumaze kumva kandi benshi muri mwebwe bazi, n'uruhara dos Santos yagize mu gutabara ubutegetsi bwa nyakwigendera President Laurent Joseph Kabila muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1998. Abasesenguzi b'intambara baremeza ko iyo dos Santos atahaba, leta ya Laurent Desire Kabila yari guhigwa n'abasirikare b'u Rwanda bari bamaze kugera ku nkengera za Kinshasa. James Munyandinda yari mu gisirikare cy'u Rwanda ico gihe,
yarabikurikiraniye hafi. Navuganye no ntangura ndamubaza uruhara rwa Perezida dos Santos mu gutesha umugambi w'u Rwanda wo gufata Kinshasa. Kabila yitabaje mushuti we dos Santos igihe Kabarebe n'ingabo z'u Rwanda zafataga ikibuga cy'indege cya Kitona, zavuye Goma zinjira Kitona, mu ndege z'u Rwanda zirahafata, hanyuma noneho zihita zinatera Kinshasa, kuko kuva Kitona kugera Kinshasa ni hafi cyane. Bamaze gufata Kitona bahise bataka Kinshasa, ariko bibagirwa yuko inyuma, no kuvuga uvuye Kitona nariya Bakongo nyine aho bita za Matadi ni Angola, kandi Angola ifite umbano mwiza na Kabila. So Kabila yitabaje Angola yarashe ingabo z'u Rwanda Kitona na za Matadi ikoresheje ibifaru, ikoresheje indege. Biraheza birangira gute ku ruhande rw'u Rwanda? Ku ruhande rw'u Rwanda byarangiye ingabo z'u Rwanda zari zateye Kinshasa zitsinzwe n'ingabo za Zimbabwe, ndetse nyinshi muri zo zafashwe ari nzima ari matekwa, barafashwe batwarwa muri Zimbabwe ari imfungwa z'intambara. Noneho inyuma naho dos Santos arasa ingabo z'u Rwanda ya base barafite ya Bakongo muri za Kitona, arahabambura, benshi baniyahura muri Osea, baratorongera. Icyo gihe icyo bise ngo ni withdraw, batsinzwe Kinshasa na Kitona bakoresheje GPS mu buryo bwa gisirikare. Nyine hari uburyo abantu bashaka direction kugira bashobore kumenya aho bageze n'ingene babandanya urugendo. Kwa Savimbi nabwo hari negotiation zabanje kubaho, kugira ngo niba nibuka neza Leti Colonel Kagiye ashobora kuba yarabigizemo uruhare, ndetse icyo gihe nakubwira yuko Savimbi yabemereye rwose kuhungira ku ruhande rwe muri Angola, kuko uruhande rwa leta ntibashobora kubakandagira, kandi leta ariyo yabatsinze yabakuye za Kitona. Hanyuma na Savimbi bashaka ikibuga cy'indege bagushaho indege kugira ngo ibashe guhungisha abasirikare b'u Rwanda bari bacitse ku icumu. Nuko byagenze, yabahaye ikibuga cy'indege bagomba kurwana bagafata, yarakiberetse. Savimbi cyari hapo baramaze bakirwana n'ingabo za leta yanuza ya Angola, barwana n'ingabo za unité za Savimbi. Hanyuma noneho ingabo z'u Rwanda ziza gufata icyo kibuga, noneho indege irazigwaho, irabatabara, itwara casualty. James Munyandinda yahoze ari mu gisirikare cy'u Rwanda. Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Londres mu Bwongereza. Aya makuru mushobora kuyakurikira kandi kuri Kisoro FM muri Uganda canke kuri Facebook yacu. Mukanya tubandaniriza amakuru yacu muri Kongo nyene. Amakuru aturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko ingwano hagati y'inteko za Republika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshamba za M23 zakomeje inyuma y'iminsi mike habaye inama yahuje impande zitatu ku mugwa mukuru Rwanda muri Angola. Muri iyo nama umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Kongo basabye ihagarara ry'ingwano nuko M23 iva mu birindiro byayo mu buseruko bwa Kongo, ubwo nyene atakirinze gusaba. Ni inkuru ya Patricia Oyela mushikizwa na Victoria Wonkunda. Amakuru ava muri ONU aravuga ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Kongo ahitwa Kanyabusoro ku birometero 5 uvuye ku kigo cya gisirikare kiri muri Kivu ya ruguru. Umunyamakuru wo muri ako gace yavuze ko imirwano yanabaye ahitwa Ruseke. Mu nama yabereye i Rwanda muri Angola muri kino cyumweru, Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bemeranyije kuri gahunda igamije kuvanaho icyuka kibi kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda. Banasabye kandi umutwe wa M23 kuva mu birindiro byabo. Umuvugizi w'uwo mutwe yavuze ko urwana intambara ifite ishingiro igamije kurengera uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Yavuze ko ibyo biganiro hagati y'abakuru b'ibihugu byombi bitazahagarika imirwano. Mu mpera z'ukwezi gushize, intumwa idasanzwe ya ONU muri Kongo yaburiye abantu ko izi nyeshyamba zirimo kurushaho kwifata nk'umutwe w'ingabo zisanzwe, kandi ko ushobora kubangamira umutwe w'ingabo za ONU ziri muri Kongo zifite inshingano zo kurinda umutekano w'abasivili. Inkuru ya Patricia Oyela. Tukiriye kuri iyo nkuru yerekeye ingwano mu buseruko bwa Kongo, inama ya mbere yihweza ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano ya Rwanda yitezwe ku munsi wa kabiri
biruko mu gihe M23 yakomeje igwana kandi yari yasabwe kuva mu birindiro vyayo mu gukenera kumenya icyo ayo masezerano ashobora gushika ko navuganye na Dr Omar Harfani umuhinga mu vya politike aba muri Amerika natangwe ndamubaza ikizere abona kizova muri ayo masezerano. Umuntu yavuga ko ari intambwe Paul Kagame na Tshisekedi bateye yo guhura, ariko reka tubanze turebe mbere yo kwiba gatoya abo bakuru b'ibihugu bombi umwe ku giti cye yaregiye abazwa n'ibinyamakuru binyuranye bose basa nkaho bagiye muri ya nama ibyo umuntu yavuga mu Kinyarwanda kwiyerutsa kuvuga ngo batavuga ngo nanze kujyayo, ariko imvugo ya Kagame mbere yuko ajya muri ya nama igaragaza yuko n'ibiri bivuye mu masezerano ubwabyo atabyemera kimwe na Tshisekedi ubwiwe. Ubundi amasezerano ubwayo ateye ati no kuvuga ngo ni M23 guhagarika imirwano na komisiyo isa nkaho yari imaze imyaka 10 iryamye hagati komisiyo y'u Rwanda na Kongo y'inzego cyane cyane inzego z'iperereza n'abasirikare nayo izahura muri Angola mu cyumweru gitaha. Ubundi se wavuga ko amasezerano arimo aravuga M23 ntabwo ari u Rwanda na Kongo birimo birwana. Aho mushatse kuvuga yuko rero icyari gikenewe ko ari uko M23 nayo iseruka mu biganiro. Ubundi iyo urebye ibyo twita negotiations and diplomacy gukemura impaka no kuba abantu bagana muri rwa diplomacy M23 yagombye kuba ihagarariwe, ariko reka mvuge ikindi kijyanye n'icyo ngicyo. No kuvuga ngo kuba u Rwanda rwaremeye kujya muri ya nama y'u Rwanda noneho rugasinya kuri ayo masezerano rukemeza yuko M23 igomba guhagarika imirwano mu rwego rwa diplomasi. Kongo Kinshasa yaba isa nkaho yatsinze igitego u Rwanda kubera ko ibyo Kongo Kinshasa irega u Rwanda yuko u Rwanda rufasha M23 u Rwanda muri yo nama rukaba rwaremeye gusinya kuri ayo masezerano yuko M23 igomba guhagarika imirwano. Ibyo nibigaragaza yuko ibyo Kongo Kinshasa ivuga irega u Rwanda bihari. Umuntu yofata none ko bigiye kumera gute M23 ivuga yuko itazova mu birindiro vyayo? Igikurikira turakibona mu nama ziheruka zigera kuri 2 zabereye i Nairobi. Habaye inama yo ku rwego rw'abatekinisiye kandi ikurikirwa n'iy'abakuru b'ibihugu yabaye mu kwezi kwa gatandatu. Ibyavuye muri iyo nama ari nabyo akenshi Kongo Kinshasa isa nkaho itsimbarayeho, u Rwanda rwo rugasa nkaho rutabishaka kubera ko ariko cyane cyane urumva Kongo Kinshasa yo icyo irareba nyine uwo mutwe wa M23 kuvuga ngo uko bizagenda nk'uko warubajije nuko iryo shami rya gisirikare rizaza rikambura intwaro nyine izo nyeshyamba zose harimo nayo M23, ariko nk'uko Paul Kagame bivuga ntabwo ikibazo kizaba gikemutse. Ngira ngo turabyibuka mu mwaka wa 2012-2013 M23 yazamuye intwaro iratera ifataguma ryatsinda rya Loni ritariwe riba kubita inshuro, bamwe bahungira mu Rwanda abandi bari muri Uganda. Urabona muri ubu hari hashize imyaka 8-9 M23 itsinzwe. Nanone rero iryo tsinda nangwa iryo shami rya gisirikare ry'ibihugu byo muri Afurika mu Burasirazuba nirigenda rigakora nk'uko iryo rya Loni ryakoze bagatsinda M23 kongera igasubiraho aho yavuye nk'uko bivugwa, ubwo ni mu Rwanda nangwa muri Uganda, ntabwo ikibazo kizagikemutse. Ngo nubwo itabivuga ku mugaragaro rimwe na rimwe barabivuga, ariko ntabwo bagenda babisitaraho gusa. Ariko hari andi makuru agaragaza yuko Uganda nayo ishyigikiye iriya M23 ndetse mu nama yabaye, iyo nama twavuze yabaye mu kwezi kwa 4 yabereye i Nairobi. James Kabarebe yarahagurutse, ibyo byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, yarahagurutse aravuga ati ariko kuki murimo ubundi muturega muvuga ngo dufasha M23 kandi ukuriye M23 afashwa na Uganda ari naho aturuka. Omar Harfan muhinga mu vya politike.